ناو تفگری عبدالحمید، ناو پاشناو عبدالحمید حصاف، جه و دیروکان جدایک بونه قامشتو 1955 جه و دیروکا شهادت قامشتو 1 آذار 2017. لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی سترکا حوالی عبدالحمید ده ازمان هیویان ده بکد و خویدان ده تاییسه جلگرینه که راستیه دست بهوناندنا چیروکا خودکه راستیه لگل ریبر 100 ساله دبینه ده بدلدار ریبرتیا خواه و برچیبونا سالن بندستیه لبر پالا رامان وی تیردکه ده هر قوناغا که چیروکاوی ده بهنا ریبر آپوژیته ده دانینا هر کفرکی کسایتاوی ده رامان ریبر آپو بو نهیم او وی گوتن جدل پیکتینه گاوا ده بیجن حیانی داوی سوزدار ریبر آپویه لوره دکیلیا خاطر خستنی ده جی ده هش و هزراوی ده یه حوالی عبدالحمید حصاف لباجار قامشتو سال 1955 چاوین خوال دنیای ودکه خوندنا خواه حیانی آستا ناوین آنکو رفا نهم ده دومینه و دست جه برده او ده حنبیزا مالباتا خواه ولاد پرورده بخودی ده به هیمن کسایتا خواه بسنجن پاک و روشتن درست داتینه آنکو جمالبات بکسایتا کتکوز دردچه پشتی دست جه خوندنا خو برده ده جبو دبارا مالا خواه کار و خباتین جه رنگ دکه دنیوکا سالن 8 ده بریا حوالین خواه هن آگاهیان دربار تفگر آزادیا کردستان ده دناسه جبو کو بیتر پارتی ناس بکه دوزا پرتوکا برخودان جیانه دکه و دست بخوندنا وی دکه خوندنا وی پرتوکه جیر درگه که مزین بر بجیان آزاد و ودکه لگور ویجی بریارا تفریبونا دناوا کار و خباتن تفگری ده جویچا خیوه آنکو سال 1986 با آوائی کی فرمی دست بخباتن ولاد پارزیه به تفگر آزادیا کردستان ردکه دناوا گل ده لجر سیوانا ارنکه خباتن ریخستن کرنا گل دکه به ویکه در باسی هر مالی ده و تفگری بواند ده ناسین سال 1989 آنکو ده نوروزا وی ساله ده بری خود ده لبنانه وی چاخه ریبر آپو جیلوور لأکادمیا شهید معصوم کورکمازه لگور وی جی حوالی عبدالحمید ده بخودی وی شانسی کجارا یکم هفدیتنه که بریبر آپو ردکه او جیره ده بدست بیکا قوناغا کنو هر چه قاسی گریدانا ویا به تفگری را خورد بوجی پشتیوه هفدیتنه خورتر دبه لوره کار و خباتا خواه به هزه مزنتر دده مشاندن و نوت و ششان پشتی هاتنا ریبر آپویا لشامه حوالی عبدالحمید جاره کدن بری خود ده قادا ریبرتیه ایدیوه جاره قوناغا کنوتر آخبات دست پیدکه دیجبو ماینا لقادا ریبر آپو بریارا خبتینا لور بده
لورا وکا ریناسکی جبو برن و آنینا کادرویان و درباسکرن آوان ده نافبرا چیا و شامه ده دخبته. سبا کاری خوی درست دکاره باوریه که مزن لجمر برتیه بده آوا کرن. لورا جبلی خباتن ریناسیه او لقادا ریبر آپو جی دخبته. همجی گاوا ودگره ناوا گل خباتن ارنکه ده دمشاندن. روژکی گاوا جریبر اپو دخوازه که تف لناوا رفنگری لاین آزادیا کردستانی ببه برسواری برتی جیره وحایه. کسایتن وکته جبو کار و خباتا لور گرکن دویتو لور کار بکی. به باوریه هزه که مزن خبرده ده دل و وجدانی وی و دبه ولاد پاریز و ملیتانکی دل پولا. روژک جروجن سال 1999 گاوا او لسر ریا شامیه و جبر که دما چون و هاتنه ده پرتوکان جی بخورتینه هزین رژیم بحثی ویدگرن و پرتوکان جی پیرا زفت کن. لگور وی حیانی 6 ماهان ده زندانا بناو فلسطین ده گرتی دمینه و به اشکنجه یک مزن را روبرو دمینه. لیبله لشون اشکاندن آوی ناوی او لسر سوزا خواه گشتر دبه. جارکدن ده ناوا گلده کار و خبات ریخستنی ده دمشاندن و بیراوستان حیانی شورشا روژاوا کار دکه. دوان سالان ده او دبه خودی مالبات و زاروکین ویجی چه دبن. او مروه کوژکانیا رامان ریبر آپو و خواریه ده زاروکین خوشی وکه خواه دلدارین آزادی راکه. لوره لگر روشتین مالباتی رامان ریبر آپو دکه هیمن سرکه ین کسایتا زاروکین خواه. به دست ببونا شورشا روژاواره گاوا گل دادکه و قاده و توایا کدا سالان دکا آردوی شورشه حوالی عبدالحمید جیر آماده و جخابات قد دور نکتیه. راست راست دکا و پراتیکا شورشه و چرخا شورشه خورتر دگرینه. طوفن ریخستن بوینه ین کد ناوا گل دا آویتنه بدا مزراندنا مالین گل را برهمه دده. لهیلادن او ویرکیا ویا لسر سینور هر وها راکرنا برپرسیاریا جیانا هوالان لسر سینور و ریان و دگوهرین ریبازک نوجن او هم دامزرینر مالین گل و هم جی دامزرینرین هیزن آسایشه. لگوروه دا آستن ریوبری و فرمانداریه ده دگل قاد و بشن آسایشه ده جهدگره. مینا پیشنگکی دکاره حسکرنا خواه برده دل دوست و هوالین خواه. لحمو باجارن کانتونا جزیره دی ناسکرن و خباتا ویا بسالان اولان ده. عبدالحمید کو تجاران نه زحمتی جیانه نه ترسا دجمنان نه اشکنجه زندانه و نه جی شر لدجی چتیان نکارن ویناوی بشکینن. دوی جیانه ده لسر لنگین خواه وکا ستونه که آسه دمینه. لی تمن ایدی رولا خود نیزه. و وستانا سالان و اشکنجه زندانه ایدی جلاشی وی گلک خواریه.
لورا گاوا لسر کاری خویه بکریزا دل نخوش دبه و نچار دبه در باسی نخوشخانه ببه. بتاوی همو هولدان بجیشکان و تیم نخوشخانه لکیلکا برخودانیا ویا لدجی نخوشیه جی لیبلی جاره نامینه و روژا یک آدارا سالا 1017 بری خود در ریا بمیرنی. و روژه عبدالحمید کو زمان نکاری بو پشتاوی خوز بکه بخاطر خوستنکه به ایش تاول ناوا کروانی نمراند به. حیانی هناسه یاداوی جی او سوزا خواه بری بر آپوره دپاریزه و ناوی وی جسر زمان خواه دور ناخه و یکی دکه وصیت و دیاری زاروکن خودکه داکو جدیروکا ولات روژیره ناوی شهید عبدالحمید حصاف ببه نمونه یکه لهنگی و دلسوزیه. ناو تفگری ایمن ناو پاشناو ایمن چولی جه او دیروکا اجدایک بونه عموده 20 ایلون 1979 جه او دیروکا شهادت عموده 17 ایلون 2023 لبر پالا مردینه لدشتک ببرکت باجارکی پچوک و بدل خمزن هیا لوی باجاری تکلیا روز و شوه خملک بدو دای جیانه مروین وید دیروکه ده گووندک بدو گراندیه و تجاران خراب نکریه سرکشک دردکوه و ده نشونه رستک بدو آسرکشن و گوونده لسر سنگا باجار عمودی خلق به خلق هاتیه رساندن. حوال ایمن به اوینداری دکوه دیلانه و پارا خوش سرکشیا و گوونده دگره. و جدیرو که را ببیجه. از دزانم چاوا سرکشیا گوونده بگرینم و از هاتم. سال 1979 روژا 20 ایلونه حوال ایمن لگندکی سر به باجار عمودی و تیدنه. هاتنا وید ناوا مالباتا که مزنده خیر و مزگینیتینه. جناوا 8 برا و 5 خشکان او برای ناوینه. دناوا گنده خوده هم لکیلکا مالباتا خواه و هم جی به هاوالین خوین زاروک را تفنک بدو آسنج و بدوی در رسینه. رفتارن مینا رزگرتن ویرکی و تفگرا بسینور دناوا نقشن وی تفنیده جزاروکتیه و دنقشینه. به وی تفنی ده تمنی خوی 6 سالیه ده بری خود ده دبستانا گنده خربت غزال و دست به قوناغا سرطایی یا خوندنه دکه. پشتی بداوی کرنا قوناغا سرطایی جبو خوندنا ناوین بری خود ده باجار حسکه. لور خوندنا خواه حیانی رفا نهم ده دومینه. جبرکو اوج گریدان پر حزناکه نکاره به ساعتان لدبستانی گریدایی بمینه. لورا دست خوندنه برده.
هەڤالی ئەیمەن di nava malbateka welatperwer û Kurd hez de têdinê û di hembêza kadroyên Tevgera Azadiya Kurdistanê de mezin dibe. Hewayeke tijî hezkirina welêt û nirxên parastina dozê di nava malbata wî de heye. Tevaya zarokên malbatê li ser hîmên xwedî derketina li doza gelê xwe mezin dibin. An ku hevalê Eymen ji zaroktiyê ve tasa xwe di nava ava welatparêziyê de kiriye û jê avexwariye. Lewre gava mezin dibe bi taybetî bi şoreşa rojava re ew di duliyê jiyan nake ku tev li nava refên şoreşê bibe. Bi destpêka sala 2011 re gelê Kurd li rojava dikeve nava liv û tevgerê. Amadekariyên ku bi salan ji bo şoreşa xwe dike êdî roja wan hatiye. Ew malbatên ku bi salan têkoşînê dikin zarokên wan dibin serkêşên govenda azadiya welêt. Hevalê Eymen ê ku ji dibistana malbateka welatperwer derçûye cihê xwe di nava dîlana şoreşê de digire. Rênade duduliyê ku bikeve rêya wiya bûyîna serkêşê govendê û pêşengê heval û hogirên xwe. Lewre di destpêkê de cihê xwe di nava komên damezrêner ên Yexegê de digire ku piştre navê wê vediguhere YPG. Heyanî 2 salan di nava YPG de hem xebatên tevlîbûn û birêxistinkirinê dike û hem jî beşdarî berxwedaniyên li deverê dibe. Li gor wê jî cihê xwe di nava berxwedaniya dîrokî ya serêkaniyê de digire. Her wiha beşdarî gelek berxwedanî û şerên ku li deverê diqewmin dibe. Piştî ku ew dibe yek ji damezrênerên YPG bi 2 salan an ku di gulana 2013 de cihê xwe di nava komên destpêkê yên asayîşê de digire. An ku ew dibe yek ji damezrênerên hêzên asayîşê li bajarê Qamişloyê. Li gor wê jî bi salên dirêj cihê xwe di nava hêzên asayîşê de digire. Weke pêşeng û fermandarekî cihê xwe di beşên wê de digire û gelek xebatan dike. Bi xebata xwe ya durust û giyanê xwe yê pak dikare berhemin bedew li ser singavî welatî bide afirandin. Her wiha weke şervanekî zîrek cihê xwe di gelek berxwedaniyan de hem li rojava û hem jî li şingalê digire. Li gor wê jî gelek caran birîndar dibe lê tu caran gavê bişûnde neavêje. Herî dawiyê jî an ku di sala 2022 de bi avabûna pergala efserên hêzên ewlekariya hundirîn re tev li dewreya efseran li Fakulteya Şehîd Tolhildan a efseran dibe. Piştî neh mehên perwerdeya bênavber weke efserekî derdiçe. An ku wî giyanê xwe yê pêşengtiyê bi pergala nû re zindî dihêle û dibe efserekî xizmeta welat û civaka xwe. Lewre cihê xwe di fermandariya hêzên ewlekariya hundirîn a bajarê Amûdê de digire. Hevalê Eymen Çolî bi xebat û zîrekiya xwe di nava xebatên YPG û asayîşê de cihê xwe di dilê tevaya gelê herêmê de çêdike. Bi hezkirin û rêzgirtinê her kes wî dinase û mîna pêşengekî wî ji bo xwe dibînin. Di nava koma hevalên xwe de bi rêzdarî û durustiyê hevaltiyê dide. An ku
او دکاره بلهنگی سرکشیا گووندا ولات خو بگرینه و ببدوی دسمال لبابکه. نتنه گلوی دناسه دجمن جیوی نازدکه کو چه مروف و چه پیشنگه. لورا او دبا آرمانجا دجمن کرد و کردستانی جچتین النصرة و داعشی حیانی بهیزن رژیم بعثیه تکچوی و دولتا ترک آداگر کر. بوی یکیره دولتا ترک آداگر کر آکو پارا خوش مروواتی نگرتیه ویدده بر چاوین خواه. لورا روژا هفته ایلونا 2023 گاوا حوالی ایمن به فرماندار خواه آسلان ره جباجار عامودی تینا قامشلویه اوتومبیل آوان جعالی بالافرین ترکان و تی آرمانج گرتن. به وی آرمانج گرتنه حوالی ایمن و لکیلکاوی فرمانداری وی جاوین خواه دگرن و ددن سر ریابی مرنی. وکا چاوا گوونداوی ولاتی بسرکیشیا خو خوش دهجاند بچوبی ناخوره دل حمو دلدار و هفرین خواه دهجینه. ده دلوان ده کینک مزن و سوزک آسه ده ده آفراندن. لسر سوزاوی بصدان اندامن هزین اولکاریا هندورین ده دوره که تایبت به افسران ده سوز دا کودیگیان شهید ایمن چولی زندی بمینه و ببه مومارونی کرنا طاریتیه. هر دمه او خودیه وی گوتنیه. حیانی دلوپا داویه جخوینا من از دست جخاکا ولات خواه برنادم. به وی اوغره جهورین خوین پاکروان را سوزا خواه بجهتینه. ناو ایمن چولی لسر سنگا دیرو که به بدوی تیدقاندن. ناو تفگری عقید، ناو پاشناو عقید فاطمه. جه و دیروکا جدایک بونه حسکه 1 نیسان 1984. جه و دیروکا شهادت حسکه 3 جوتمها 2016. خوناویه که ولات خواه روژاوا آزاد ببینه. اف خون نج ایروویه. لی رهن وی جزاروکتیه و خواه بردانه کراهیه هستین وی. وکه گلک زاروکن ولات خواه لو ولاته کی بندست به هوای که زوردستیه رم زنده به. لهله که دجمنه کی به ایمان هیه. دخوازه ناوه نتوه ولات ویش جیان راکه. لهلادن مالباتا وی وکا گلک مالباتن ولات پرور هیا. لدیجیوی راستیه ناو کردستانی بخوی نازاروکن خود نویسه و ری ناده دجمنان. او ده سر ریا مالباتا خواه و جراستیا دجمن خوره ده بکلمک آسی. چیروکا حوالی عقید بوانوی نین بدو هاتیه نقشاندن. عقید فاطمه لاوکی حسی چای. دناوا مالباتا که ولات پرورده روژا 1 نیسان 1984 چاوین خویل دنیای ودکه. باجار حسکه آنکو وارگاها کو اولی جدایک بویه دناورا راستیا جواکا کردی و جیرانتیا پیکاته عرب ده خودی تکلک دولمنده.
هبونا پێکاتەیە عەرەب لە vî باژارî li aliyekî bedewiyê dide û li aliyekî din dibe amûrek di destê dijminê gelan rejîma Beysê de. Nemaze ku ev bajar weke navenda parêzgehekê ji aliyê rejîmê ve hatiye destnîşankirin. Lewre destên rejîmê tê de dirêjin. Lê rastiya civakan her demê bi ser xerabiya dijminan re ye. An ku bi tevî hemû hewildanên derxistina tevlîheviyan di navbera Kurd û Ereban de lê civaka hesî çayê rastiya xwe parastiye. Hevalê Egîd di hewayeka wiha de têdinê. Ew di nava malbateka welatperwer û xwedî rehên Kûr di dîroka welatparêziya Kurdan de an ku malbata Fatımê de mezin dibe. Jîna di nava malbateka welatperwer ku tê de rehên tevgera azadiya Kurdistanê Kûr xwe berdane, tê wateya ku ev zarok tê li ser destên kadroyên pêşeng bi xwedî bibin. Tam ev rastiya zaroktiya Hevalê Egîd e. Ew mezin dibe û vê rastiyê jî bi xwe re mezin dike û diparêze. وەکە هەموو zarokên welatê xwe Hevalê Egîd di zaroktiya xwe de derbasî dibistanê dibe û dest bi xwendinê dike. Asta seretayî, navîn û amadeyî li bajarê xwe hesî çayê dixwîne û bi serkeftinê bi encam dike. Li gor wê jî derbasî zanîngeha hesî çayê dibe û li fakulteya wêjeyê beşa zimanê erebî dixwîne. Qonaxa xwendina xwe bi tevayî bi serkeftin û zîrekbûnê bi encam dike. Lê dest jêberdana wî ji xwendinê re jî ji ber sedema peyketina xewna xwe ya zaroktiyê an ku rizgarkirina welê te. Bi destpêbûna şoreşa Rojava re Hevalê Egîd xwendekarekî zanîngehê di sala sêyem de ye. Awaza şoreşê di dilê wî de olan dide. Di navbera wî û xewna wî ya salan de xeteke zirav mîna siratê çêdibe. Bê dudilî biryara xwe dide. Dest ji xwendinê berdide û xwe berdide qada şoreşê. Li gor wê di nava xebatên cihêreng de cihê xwe digire. Ji xebatên rêxistinskirina gel heyanî xebatên ewlekariyê li gel qadan dixebite. Di qada xebatê de weke çawa di nava hevalên xwe yên xwendinê de bi hezkirin û rêzgirtinê tê nasîn, bi heman taybetmendiyan tê nasîn. Di kêleka xebatên xwe yên welatperwerî karên ji bo debara jiyanê jî dike. Hevalê Egîd heyanî bêtirî 4 salan di nava xebatên cihêreng de dixebite. Lê di sala 2016 de bi awayekî fermî tev li nava refên hêzên ewlekariya hundirîn dibe. Li gor wê ew dibe endamekî fermî di qada ewlekariyê ya vî welatî de. Hem serboriya wî ya bi salan û hem jî xwestek û hêviya azadiya welêt bi xebateke ji dil re dihonîne û kesayeta xwe weke tevneke rêsandî raber dike. Li hêlekê jiyana xwe ya weke xebatkarekî û li hêla din jî jiyana xwe ya civakî bêkê masî dimeşîne. Hem dildarê welatê xwe û hem jî hevalê hevalên xwe ye. Di heman sala 2016 de bi taybetî meha wê ya cotmehê. Wê salê payîz bi giranî bi ser welatê ku roj lê diçe afatê. Ewrekî reş xwe berdide ser ezmanê bajarê Hesî çayê.
وی چاخیه چتین خوین مج دربین گران به دست شروان کرد خوارنه. جبر بن کفتنان هویتین خواه بیتر کرنه. سری لحمو جورین قریج این در مروویه ددن. کربا بن کفتنا خواه دسر سیویلان ده دردخن. لوره شواسه جوتمهاوی سالی چته یکی تروریست خوب بومبیان ده پیچینه و بر خود ده زماونده که حوالی عگید لیه. لور بگرسه یا سیویلین دشاهی ده خود تقینه و کیفی و دگوهری نشینه که بسینور. بتوی حوالی عگید بدهان اندامن همان مالباطه جی بچوک و مزنان و جن و میران شهید دبن. شهید عگید دوی شوی ده خوستکا خوا دیاری ده هفرین خوا داکو بکن ریگه و لسر بر به آزادی آوی ولاتی و بمشن. شهید عگید فاطمه جیروکا خوا لوی دره بخوینا خود نقشینه و بسرفرازی در باسی فرهنگا شهیدن کرد و کردستانی دبه. روژاوا بالانکن روژاوا بکارید